Tala o Tala Fou le Radio Samoa, tala mai Ausetalia. E to ruata mai ta ima se li olo o se tūlanga tinga ina le wharamai me le pone, ina ua marulu o mai se whale na mure o ngā tatonu me le pone i le pō na pō. Wha mai se whamtalanga o ta mai ta i to o luolo o a whiere mata aupu, fast food lima tausanga ma le tina e fitu su whatausanga, na lawe ina mai le whane na mui Laura Street i Brunswick. Pea mai tau watu le fui mua le te o le sifuru lua le wawea na pō, o sa sao malo si le afi. O le isi fo i tamai fitu tau sanga au mau e fo i le no fuanga, na mawhaio na anga i ese mai ele i tau watu so soani, ai tinga ina o na manuanga. Tong fitia fo i lau whainga ruenga le ta vale le wharema i se tasi o tua oi, i le vaenga na tupo e le wha lawe, ma pea ma le fast food 5 minute o tau mawhai le tine mu e ta pere afi. E le oi lore ma fuanga le teminei ma ua wha sale no fuanga a o whaia suenga. O nisi o ia inga o le COVID-19 i New South Wales po restrictions ma Victoria foi o whai titi a tiri a matatu le so. I New South Wales le atu e te tala no fuanga mo siva i kalapu ma wa avesea foi le sasa iei le pepese ma le sisiva i le tere no fuanga. O le avesea foi QR codes ma check-ins se i vanga na i kalapu ma isi fuanga te tele peo music festivals. O le aspirate o le vaya sa fua New South Wales o le avesea i lore whai o tari fufonga se i vanga na inisi o no fuanga. I Victoria ua whai no mai wa avesea nisi o a yainga na yai le au whai o tangata e ma whai o na yai se no fuanga e peo whare ainga e mai se no fuanga mo wha fianga a mata le tau leono i le fiafinei. O le avesea foi check-ins i whalo loa a onga manganuenga. I le ACT ua whailo mai fo i le wha mamau nisi o a yainga, ma le a mawhai fo i o na tau mamafa ma whainu tangata i whare ainga a o tutu i runga, ma ua mawhai fo i o na toe fo i tangata i whainga ruenga, i whare whainga ruenga a toai ma le toe wha awawina o ta o tonga sa whata o tomai, i nai vai aso o mawai a o whai te tele le pepesia le wha mai. Wa walau nei pisi nisi te tele i Ausetalia, i le whainga malo le whetarale, ia ave e se le whata pula aulo iei le au whai o tangata malanga mai i le atunu e eito mai, skilled migration, ina ia tau tu i titi e le whai titi o tangata whainga ruenga i ngā luenga, ma fua mai ona o awhianga o COVID-19. O le Business Council of Australia, ua whaia le whaalinga lea pe o na ripotia le SPS, ma o whina ngalo whaalia ia ua whaianga i le tala whaatau le tupe le whetarale. Wa wala awai mo le wha popo le au whai o tangata e ma whai o na malanga mai lalo o ia tuunga, ma ia o atu i le tai lua sa lau lua sifuru wafe le wha o poponga o tangata i te tono leisi lua tausanga wha le tupe le aso mai. No tausanga ina fo i le vaanga lea le malo, ia inivesi ni porkalame ma wai le tomai o tangata o ia i ngā luenga i Ausetalia, ma ia una ia le wha o popo le tupa o tamai ta ia toe fo i ngā luenga pe a mai tanga. Fa mai le mau le Business Council o le sida i tūranga ia e awhia i le tamau ainga o le atunu o le awhisoso nia i tau mo whainga le atunu i a toe wha fo i le tamau ainga i se tūranga le lei taru mai whainga a le COVID-19. O se tasio whale ainga i loa tele i le aiosini Ausetalia nei, wha ilo mai wa wha sai tatu po o mea tai nei le tino o whiri euro mamafa, ma isi tu ainga wha ailo mo teunga, wa mai a la tau le a tau whiai nisi o wa ainga tau wha matau. O le whale ainga le tu i sa aiosini le Bedouin Restaurant i Double Bay, o wha ilona la tau polisi fau le dress code, e wha atanga ina i le whale ainga, mai au whiai fo i marau whainga nuenga. Tolu tau sanga taruaina a matai le whare inga lea ma tele tau mafa mai sa e tu tonu, mai aveo sa kalapu i tu la mai le se fulu le po, tolu le waweao, mai to tele nisi o tangata tau taua e maasani o na nga iai. O iei nisi ua whaeloa le fia i lea whainga fo ua whaeloa le whale inga, e mai sa ilatou e iei yata po tustusinga ua tata i tino, pei tai whai mai nisi ripoti o le tūlanga lama lea sasa wai le tu ai ngā industry lea i tau sanga ua mamae. Tala muli, o le wha umatia o mea ola e pe o pusi matai whau, o na e tau ngofia atu na i role sa i dio se no fuanga mautu mo lātou. O se whainga lea le o te mamau ai alo i aloa le avea masol tū la fono i te tonu le stete o New South Wales. O tū la fono fōu o le a wha sa ai le to i ngā whainga, ua pāsia nei mauta umo le pālemene le vasa nei. O le pili na tuuina i rumo le pālemene le mai o le lipoti na whaeloa ai, se furu 5 mea ola o tai whau na tawhana i le Berkshire Council i a au kusa o le tausanga le tenei e uisa iei no fuanga na ofo i nātu e nisi o whaalapaputonga e tausi ai ia mea ola.
Ele I whaasaraina le council le whaatinurino le tūranga rea, ina wa mai asu ngā le RSPCA ma le komisina o sulwhainga, ma le ofisa o le malo whaalo toi whale. O le piri la lea na wholasia o le Companion Animals Amendment Bill, lua whelua sutasi, wa whaauru le suitu to tasi o Alex Greenwich. Ma mai la tolo o langalongoina nei pili, e le tai ona tariaina le toa tele o tangata o community, le whaao o le oti ina I meola I le tūlanga e pe ona sa whaia, o le wha umatia, o nei whaingo fiatu nei lo le tausue, o se no fuanga e wha mautu iai. Tala na le video Samoa mo le nei as whareile, whailo e fo I le asong fua le vai aso fo manuel whai unga le vai aso, pa soi fuia.